IMC की मिखल के हौजिक फाउबदा लौथोखिबा रिजल्ट कांग्रेस निपाल बीजेपी मंगा अमदि इंडिपेंडेंट अहुम फंखरे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अमदि होम मिनिस्टर उननबा गवर्नमेंट ऑफिशियल होइना अमदि पर्सनल होइना अपॉइंटमेंट लोनबा चेरोल थाकी हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखंगमना सेंगदोखरे स्कूल कॉलेज संगे महिरी सिंह ह्यूमन चेन सेमदुना ILP सनहनबा रतनबु वांटेड लौथोकपा हंदोंगबा खोंजंग जंगसिनखेरे खुरुमजरे ISTV न्यूज बैंक ताबि पुनपो तारामुक सबलोयना पाउ संदनो पिजरे IMC की मिखल के हौजिक फाउदा फंगबा रिजल्ट की मतुंगिना कांग्रेस निपाल बीजेपी मंगा अमदि इंडिपेंडेंट अहुम फंगदुना कांग्रेस ना मंगजल थादुन सली माई पालव सिंह अदुदी वार्ड नंबर 1 दा बीजेपी की मिरेफ गांगमई गाइटोन रोंगमई माग बोट मसिंग लिसिंग मरी सुपना हमबुद्रा फंखे माग ख्वाइदि नकनबा कांग्रेस की मिरेफ अजित पामैना बोट लिसिंग अहुम सोहुम कुंथ्राग मपल फंखे वार्ड नंबर 2 दा बीजेपी की मिरेफ TS पूर्णचंद्रना बोट मसिंग लिसिंग अहुम चनी सुपना अहुम फंगदुना माई पाखरे माका ख्वाइदगी नकनबा कांग्रेस मिरेफ बुबोना लिसिंग अनि सुपना कुनगा मंगा फंखे वार्ड नंबर 3 दा बीजेपी की नितिन चंद्रना लिसिंग अनि संवा नेफुनिपाल फंगदुना माई पाखरे माका ख्वाइदगी नकनबा लंबा कांग्रेस मिरेफ केस गंभीरना लिसिंग अनि सामा यांखे मंगा फंखे वार्ड नंबर 4 की कांग्रेस मिरेफ अरेन कुमारना बोट मसिंग लिसिंग अनि सुपना कुंथ्रा मंगा फंगदुना माई पाखरे माकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की TS देवेंद्रना लिसिंग अनि सुपना तरानिथोय फंखे वार्ड नंबर 5 ता बीजेपी की हजारी मयूम बॉबी शर्मा बोट मसिंग लिसिंग हुम चाटो कुनगनि पाल फंगदुना माई पाखरे माकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा INC की W सरना बोट लिसिंग अनि सहुम तरामरी फंखे वार्ड नंबर 6 ता कांग्रेस के मिरेफ T इंद्रजितना बीजेपी की मिरेफ प्राणेश्वरी बोट सनी कुंथ्रादा माइके पीखरे वार्ड नंबर 7 दा INC की मिरेफ RK जितेना बोट लिसिंग समापल फंगदुना माई पाकले माकी नकनबा लंबा इंडिपेंडेंट मिरेफ KS रंजितना बोट लिसिंग समरी मरफुतरा मंगा फंखे वार्ड नंबर 8 दा INC की मिरेफ P देवलाना माकी नकनबा लंबा इंडिपेंडेंट मिरेफ TS रंजिता दगी बोट सनियांके हेंदुना माई पाखरे P देवलाना बोट लिसिंग साट्रेट हमबुतरा माथोई फंखे वार्ड नंबर 8 ता INC की मिरेफ S सुनीलना माकी ख्वाइदगी नकनबा इंडिपेंडेंस मिरेफ TS चंद्रदगी बोट सनी यांखे माथोई हेंदुना माई पाखरे वार्ड नंबर 18 दा बीजेपी की मिरेफ लाइमयुम इनुंगानबीना बोट मसिंग लिसिंग अनि समापल तराग मरी फंखे माका ख्वाइदगी नकनबा लंबा कांग्रेस मिरेफ थोकसोम इबेसाना लिसिंग समापल नेफु फंखे वार्ड नंबर 19 दा कांग्रेस मिरेफ युमरेंबम रुकमनीना बोट मसिंग लिसिंग अनि साट्रेट नेफुनिपाल फंखे माका ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की RK बिनाना लिसिंग अनि साट्रो मरफुतरु फंखे वार्ड नंबर 20 दा कांग्रेस मिरेफ L तोम्बिना लिसिंग अनि साट्रो यांखे मातोई फंगदुन माई पाखरे माका ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेफ TS बिजेन सिंगाना लिसिंग अमा समापल यांखैगा तरुक फंखे वार्ड नंबर कुमाथोई दा इंडिपेंडेंट मिरेफ जय कबुइना बोट मसिंग लिसिंग अनि साम हुंपुनिथोय फंगदुन माई पाखरे वार्ड नंबर कुनिथोई दा कांग्रेस मिरेफ कुमुदिनीना लिसिंग अनि संवा हुंपुतरा नेपाल फंगदुना माई पाखरे वार्ड नंबर कुनगुमदोई की ओइना इंडिपेंडेंस मिरेफ I रोमोलाना बोट लिसिंग अमा समापल नेफु फंगदुना माई पाखरे माकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा इंडिपेंडेंट मिरेफ मीना बोट लिसिंग अमा सनी मरफुतरा मरी फंखे वार्ड नंबर कुनगा तरुकता इंडिपेंडेंट मिरेफ माइबोन फामेना बोट लिसिंग मरी सहुम तरहमदोय फंगदुना माई पाखरे माकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा इंडिपेंडेंट मिरेफ मजा खोना बोट मसिंग लिसिंग अनि समापल यांखेमदोय फंखे यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट खेत्रिमिम भवानंदन लुसिंग ममिहुत कांगबो मदा ILP का मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना माक मसामदी प्राइम मिनिस्टर उननबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की अमदी मणिपुर गवर्नमेंट की माइकैदिगी उननबा एब सेरोल पिरखिबा लेक्ति हाइना ngarang phongdor ki bawafam chakthorle ngasi manipur gi deputy chief minister gaikhangamdi hiramasi gi matang da india gi president prime minister amadi home minister da aiba serol piduna haijikiba lei haina sengdokre deputy chief minister gi residential quarter dinga seyu pangthokiba pawgi mifam amada mana makhatana hiramasi gi matang manipur gi chief minister na aiba serol piduna
ayaba long na buhon ke masigi matakta personal diogi mo ongda iba serol piduna tubo matamda unanaba haizakiba lay hauzik sangsiliba ILP ki khongjang si lebak miyam gini masida khenabo from leite leifam su thokte yelomi kansi haibini handak dilida satuna taksin liba Imphal Thadokiba Aduda BJP Gilusing Singsu Yawi Makoina India ke Home Minister Mudi Minister of State Unaduna Taksin Kibadu BJP Kakta Unabagi Muta Puna Unabana Sungani Hena Lebang Masa Tabasu Oigini Pulap Salaga Tokhaina Unabahaiba se sideline Tobato Ongi Haina Lowini Miyangi Suda credit loan of Honaba Asumba Toksal Nate credit lobiu Tobudabu Miyam interest su Manghan the Sungani Haiki Tasing Naiba Serol Takiba Oirabadi Pomis in the copy Mumam Pangan View Haina Taksin Kibada, Deputy Chief Minister na ngasi ayu kipung taramatoida indigo flight ta Delhi setuna khongset ta saru yaga da maramna taha bon tholagani Delhi yoba matungda fax ta tharake haina Deputy Chief Minister na thajaba pirongke Prime Minister, Home Minister adige President of India mafumda aikoi all political parties delegation satuna koi unana bok thorang li matam PBU hajna koi e se kuire officially ibadana tana honorable chief minister masamagna personal letter ma prime minister da home minister da ibasu leirabani same delegation chatlaganda tungan sideline da chapasisi masi id akoi marak delegation all political parties doladoli khakta issue se ko pulli halgi apun basaktam ma utna yan effective ohna ba hal chappa khongsa do hitang Modugi impact to Sonta Han Gadra Hadana. I call it. I Tanzania Modi BJP housing. Credit love you. Nanjo Hijack. Center the Labour Party or Banamaramdana. Todang Sikitan Town Lay, Baramadana. Kanagan Tobu. I could set about Mukana. Kana Habirabadi. I effective organ in a color. With the Sapudo Tungan Unabado. Aku objection to banate koi esse delegation of sapuna ko pun unaradi baba macha hena tagadra aku apun masaktam do hen utpangam gadra haibawani JCLPS ke convener Uramba Kondram Ratanbu Lupa Lakma ki wanted Lautoki Marilena Hankiba Wangi Pakundadi Deputy Chief Minister na Wafamase Logi Kuta Lakerbanina Lona Maki Kongsat Kaidana Salako Oisanu Mina Pangsam Simjin ba Yabra Yadabra Haiba Tizin Sangi Housing Investigation Stays the Labana Hiramasing Matanga Todopo Wafam Ponduk Ningre Haiki KSG Mahiri Manga Fakibu Matangadi Deputy Chief Minister na Makoi Manga Judicial Custody da Lakibu Maramna Kudak Tadopa Yadabadagi Matam Kras Sangmani Lakliba Tangni Fal Fawi Manunda Soidana Tadon of Honagani Karigumba Sorbasu Tang Tara Fawi Manunda di Sungsoi Soidana Tadokani Habi Tazaba Deputy Chief Minister na Infal Tadok Tringi Mawin and Pomis in the Fundolomki Aduk violence Labka Tataradi Madu Okay Tingana Honabada Madu Tokanaba Tohan Nunda Potokanaba Honabada Scapulka Toy Scapul Tokoda no Yauru Male and Kari Bukanda could Tana to so any question to it. Mutumana the Simba violence resort to them called Honesi Hadana Orientas about Paminatunda Adudi Aqua judicial custody the Lerabina Colonel Habira Dicapacademy Police Committee custody later or of the Elta without any condition of Yava or the judicial custody Sandra judicial process somebody could bypass Tobia to later. Madam than I am tuna Tadok Honage Haidana and the horse of Konjansi Handu Haida. As a key haying Titse Kogi Yanking and the Kanata that Tarik Nipans Banusida. I could Tadok Honaga Tarik Nipans the Kayumba. I could give families of Zapto Machine part of the powder. Haida Asiman the situation Tadokani Aduga Tarik Nipan Nusia. Namam get Nipansida only before 8. I could Tadokani had an assurance. Peter did the question Konjang Hando again, such activity. Assembly na pass talk bill ohumbu Bharat ki president na SNPB na ba taksin basat ki all political delegation ki marakta maram sadana credit loan na honorable si Congress party na kanyam tawi hari media da Manipuri chief minister na bill ohum matang da prime minister mudi union home minister na Singh Singh una na ba honoram de amadi Cherol na Singba mata tha de hariba si yumpam yogdubani haina MPCC gi media department ki chairman na phongdurle Cherol sin makha tarduna leba ke ruba tanja sida credit loan ba BJP na aran wafam sing sandokpa se wakal
wakal mapung faba watpagi khudamni Manipur gi Chief Minister na Union Home Minister da jungi tang amada thakiba all political party music unana ba ayaba pibiu haiba city edu Union Home Minister gi office maki pion buki rekota jungi tang ani da fangle haina sei to se lei haina Prime Minister madi Home Minister da thakiba iba serol sing adugi mari leinaba sia sang sing Xerox toduna khanglale JCLPS के कन्वीनर रंबा रतनगी मथक्ता आइन गे बथबक अमता लोकतना वांटेड लॉक थोकपा से अंगप पोई हैना UCM अमुको अमदी उपाको गी लुसिंग बसिना ISTV न्यूज़ द फोन रोले सरकार ना अरानबा थोक्सल रतन बुनम दुनो फान होनर लबदी मियाम गे सोबा इहो लाकनी हैना मकोय मकुई ओइबा मोट थमले माई मथक्ता थिजिन बसु लेतना फेसबुक तो युमफम ओरगा तौबसे मसी खुदक्ता मनपुर सरकार ना मसे को हंदुखम थोई अदुगा करिगुंबा अगर खुमजा मतंगी मथक्ता सिब मराना से अखोई मसी अखोई मनपुर सरकार की माइकैदगी थिजिन खुबजन बा कइमता तौदबिदा हेक्ता माबु फाबु फुनबा तौरगदी हेना अचौबा इरांग अमा सोयदा लाकनी मदुगी दबक्ता अखोई लेजरिबा सीएसओ मैम माइकैदगी सु अखोई फोंदोकपा लेग्रबदुनी मसे अखोई खरा खंथबिरकांदा सेक्शनना तुंगमांग यिंगकांदा खोंथांग थांबदुना फगनी हाइबा मफम जायगी माइकैदगी थमजरी चुम्मी हाइबा लाली हाइबा मदुदा कोइना थिरुदना तौरेब चार्ज से करीब खरा मागी मथक्ता यदि ओइदा पादम खरा तौरकांदा हेक्ता मीगी लाइट लुसिन बि आबगी पोट फाउ लेबनिना खरा सेक्शन बाउदी मथक्ताय अदबु याम चुम्बा यामना अचुब जस्टिस अमगी कनो मखादा तौरिबा कनो से मागी मरान से सब साबी एविडेंस मदुगी डॉक्यूमेंट लाइबा पोट वर्गदी मियामना आइदि यानिंगबल लेगनी हौजिक लेरिबा मियामना मोर सीडबा चार्ज दि कनासु यानिंगदे हेन दु मियामदा सेंटिमेंट वे हाबजि माइ थमले फाबगी कोस माइ मरम सब सारे लेरगदी ओके यारे मदु नत्रना हेंते हौजिक लेरिबा स्टेज दा मा हादिबा मागी फेसबुक दा बे तोरगा फाब पनबगी हौजिक लेरिबा स्टेज दा फारगदी मियाम हेन पक चौबा हौजिक लेरिबा इदगी हेन अकनबा मोमेंट लाकनी है माई थमजगे लीगल की होन मैम लेना हेक्ट नंगोर मतागुम फेसबुक थागलको फोटो यूफम होरगा वांटेड लौथरपसी लुप लुसिंग अदुकी मतिक थवा हक्चांग याव यानिंगदे फिल्म सरकार से लखोलिब खोंथांग अथुब मतमदा हंतोक्तब तारगदी रतन की मथक्ता करिगुंबा लाउथोइब एक्शन असि लखोलप तारगदी मणिपुर मैहौ लांगपो थोनिंगदब थौदोक कया सुचै सोदना थोलकनी आना आई मोत थमजनी लुप सरकार तफम थोक्तब थबक तौरबनिना मियाम तफम थोक्तब थबक तौरकनी है सरकार कन वार्निंग थमजनी JCLPS na Manipur da inner line permit system sanahlu haina sangsalba khongjang gi makhatabu ina ngarang lauthokibagi matungina ngasi Manipur gi tongan ba school college singi mahiri singna human sense sem na khongjang sangsin kre Dedim Road leba Imphal College ki mahiri singna college ki mamang da human sense sem duna Manipur da ILP sanahlu haina khongjang sangsin ki Sangai Pro da leba St. Joseph School ki mahiri singna school gate mamang da ILP sanahlu haiba dabi da human sense sem na khongjang sangsin ki उसे कोंडा लेबा मॉडर्न एकेडमी की महिरी सिंह स्कूल से लाइन पाप मसिंदा मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम सना लुहाइना खोंजंग संसन के अमरोमदा लांगजिंगदा लेबा पारी इमोम सिंगदम संग महिरी सिंह स्कूल की गेटा ILP की खोंजंग सगतुना वाकन मिफम से दखरे सरुयाकेबो महिरो यमना ILP मणिपुर सन हनगदबने रतन बु सरकार न वांटे लॉकथोप यानि हाइके स्कूल की ओजा मना वाथो से सरकार मतम साना लोसिन बिउ हाइके रतन बु वांटे लॉकथोप वी वांट रतन की मथक्ता मणिपुर पुलिस न सथरलब थोंगबु तोंगन लूफ कया न सुयानिंग दब फोंदोक्तुना सिंगजमैदगी कोंगब ताब लंबी थिंगबगी थबक सथरी येलोमी कन्नन बिगी खोंजंग लमजिंग लंबा खोंड्रम रतन की मथक्ता सिरलिब माराल यानिंग दब फोंदोक्तुना सिंगजमैदगी कोंगब ताब लंबी मतम कक्तना थिंगबी खोंजंग संगसले Maunda siriba maral handok tu fawa lambi timbu loina akan khongjang sangsinggani adumakpo school sathok sasin learning la solomadi e pawgamari lenu singde komthokani hari
Assembly na pass tawkiba bill act olo madi fazin kiba mahiroi sing condition amata yawduna thadu haiduna ngasi khurai serial thong manakta leiba KTNS school gi mahiroi sing na imphal ukhru lambida human sense semna khongjang singsin ki loinana lamdam sida ILP sana lu haina kholau kya lauki Infalis ke Kurai Daleba Friendship Academy ki mahiru sing su ILP ki khongjang sawaladuna tinsit lambi ki nagyat human sense sema madi kholau ka lauduna khongjang sangsan ke Mira Public School Mongsange ki mahiru sing su JCLPS na sangsalul khongjang asi sawaladuna human sense semna khongjang sangsan kre khongjang asida inner line permit system chanahalu assembly na pass tokyo bill acta onto u haidun kholau kya lauke JCLPS ki convener Rama Kondram Ratanbu wanted laptop ki mayotanga si Singzamai Khetri lekai Pebia Pendit lekai Singzamai Kongba Road amadi Mongkhang lambi ki nupi singna aikhoi busu wanted laptop biro haiduna myangmi khongsa sakre myangmi khongsa adu Singzamai police ki kangbu man thingbadagi Singzamai thongkhongdagi makhatana chalan khidre maphamadu nupi sing aduna Ratanbu wanted laptop yaning de aikhoi busu wanted laptop biro Manipur da ILP sana hangadabani haiba slogan sing lauke Manipur da ILP sana halu pass tokro bill act onto fazen ke mahiroi sing thadu haiduna tera lokrak from laikai nainasang club community hall da sidri phobosara hanmi khongjang sangsliba maibam subasna ngasiga thana numit humni sukre maki fibam soksile JCLPS ki khongjang sawaladun ngasi tongan school of college ke mahiroi sing human sense semdun khongjang kya sangsan ke Hoji Pau Martana Tema break am tanglo ni se Irodio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi takliba adubu laina khanghan bangami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irodio Coaching Institute, Kangabam Lairak Machin behind Baigo Hotel. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 परीक्षा दा 6% ताबा मंदर पसी नो बा मसुंग डिवाइस कोचिंग इंस्टीट्यूट अनि मतलब क्रेडिट सिपिजन डिवाइस की हॉस्टल दा लेजे ना डिवाइस की कनेक्शन से रिटर्न कोर्स अनि मतलब यावर का माय पाप से मंदर रखिए Admission is going on Pain relief ointment khang na ba ok sikpa tang sikpa phuna bu sing bada sina ba yar ba lipsa phuna puthok sa ba oza lana chini kun manga phara phada ele advance oi ba growth hoga ani pudada na tana male no kom puding makta likla ke makta number oi shinu hai jage and wishing likla on its 25th celebration Slope Lane Public School, Khongzom, Manipur. Admission open for class 11. Biggest and finest boarding school in Northeast India. 100% pass percentage in CBSE class 12 examination. Contact 961-5965-922 9856-835024 www.slopelandpublicschool.com Amuka na taramuksri Thumda poyan toba nan Manipuri ani KSA gi thomi singna farugi dama Police na KSA gi thomi manga fazin khibabo atu matamda condition amata yawduna thadu haina sangsalaba khongjangi saromoina ngasi KSA gi thomi nupa nupi tararom na ngasi pongna bazar mari masjid road ta leiba nan Manipuri singna phama dukan sing thong lolan bagal na posai ka amanga ta thontre tongda Imphal City Police ki kangbu ma laktuna thong lolamba dukal amu hana thong hanganti Todol thofom dagi KSA gi thomi ni haiba myoe ma City Police na faadna phukre KSA gi thomi fakibuga mari leina lovasina nan Manipur sing phama dukan sing thong hangandana ba mangjawna na mari leina sing da khangan ba laikhabane
Maraksida Kanglaipa Students Association KSA ge President M Lakshman na Fajinun Thamleba KSA ge General Secretary yauna Thomi manga athu tamda condition amata yaudana thadorok number zero lamada phongdorle Huran Poyan ge Sauroba Black Market ta karimata mari leine dabugum leisiliba non Manipur business sector da KSA na thamkiba athingba sumang lila gi dialogue nate ngasi KSA gi Thomi singna pauna kaithal non Manipuri singna dukan sing thong lonsin ba khongjang sangsin beda Deputy Secretary Thiam Jackson Bo Police na Fazin Kiba Yaning de Thomi Tarupo Tu Matamda Thador Tabadi KSA gi Khongjang Hena Council Lagin Haina Fondorle Transitions of Indo-Myanmar Trade to Normal Export and Import ki matangda Outwest Program ama Imphal ki Classic Grande de Pangtokre Manipur Sarkar gi Commerce and Industry Department sin Pangtokba Tormoda Industry Minister Govindas Konthozam Minister of Commerce and Industry ki Joint Secretary Ravi Kapur amadi Commissioner V.K. Dewangan Susuraki Minister Govindas Konthozam na Act is Policy Makada Trans Asia Highway yauna Project ya loisilakle masina border trade ta sauna awan purak lamdamasigi economy fagalan bagam lagani yamna maru wariba mana lamdamasigi miyamna hospitality fazan ba amadi thamoi sengna thabuk tobu sangi sakon maikai sangsin si haidabadi miyamgi wakhalsu sakon pasangi haike There are work in Bishnupur district for setting up special AC Z closeness to Imphal airport and also the proposed air cargo terminal. I am 100% sure that with these infrastructure projects in the pipeline, we shall be able to provide necessary facilitation for promotion of normal trade at India-Myanmar border, more so to leverage the strategic location of More on the Asian Highway number 1 and 2 and also is the gateway to Southeast Asia. Information Systems for Developing Countries ke Miyut Ram Upendra Das na phongdokibda AGS policy mai paange hairabadi center ga ground level ga samnaba wat kui khudam lebugum torba se sumthok patangai fadi haike. So the first Act East policy where India-Myanmar border region can act as a land bridge of the Prime Minister's vision and our Commerce Minister's vision, which was reflected in the recent visit to Yangon in Myanmar in May, is to bridge this gap in knowledge or information, which are actually quite isolated until now in this part and that part. Sahi ani khaktangai binupi masama bu ko na mamagi manakta lehna ba order thokrabasu piu yadana angang yauna mapa lot khre hari ngasi angang khusinana ba ko ta lakada laktabadagi mama 132 rimsta lakana khre hari mari leina ba madi ain gilam da thabak toriba singna nupi masa adubu mama da sinabina ba arfil tori adu yaroi ai angang si suta thadu hoi ai lo da su kunsi chubagi lo khani je chang so ai changani ha lo chama ai on ha gi ma mai nu pi da mak ta ma inta concern oi de ma kari phibam da lai bono mother in law father in law na ai na nu pi si da mak kari ma ta concern lai ke ma si ra su yare ha ba lai ko angang ki thadu hoi ai akoi hu angang si kadai da lai bono su kam de ai na hai jaga da government ya da help ni jagi angang si thi bi ro aduga mama si cha da na keno to da na ya wa na lai jare ma si na si wan tha da na koi lim su Ya school hiruan balakai dege RPF PL ki member ma fare hari police ki PRO ki serol mana phagalaba MUS ki maming labuk tongbam TS Kumar Sharma sei yang khumdoi apopo lekhidraba Sam Kashor kawi mana phongdorok padagi lo fasige topa member masu khurai thangjam lekai dege fare phagalaba MUS ki maming urik khingbam Sanjoy sei kuntrataret apopo lekhidraba Koratombi kawi hari Handa Haido Kiba Board of Secondary Education Manipur ki class 10 ki parikya da 8 position tarpada natana maitai mek subject ki topper oi kiba Painitot English Unit School ki mahiroi Wusoron Situngbu opri thorum ama kaisam pataleba pandam ki office ta pangthokre Lusing Purel Singsubam akaba ningsing lupna singno pangthokiba thorum dura lobasi ki maikai digi mahiroi sida sel gi mana lupalising ani amadi ngakyan PP duna poning thawat ki Wusoron Situngna
ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯧꯅꯤꯡꯈꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯝꯕꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯆꯤꯡꯁꯨꯕ ꯃꯀꯥꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯅꯃꯣꯏꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯀꯥꯕꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯁꯤꯡꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯆꯤꯡꯁꯨꯕꯝ ꯑꯀꯥꯕꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯡꯇꯝꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯧꯒꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯂꯩꯔꯨꯝ ꯐꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯨꯄꯥ 2,200ꯗꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯖꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ Class 11 amadi 12 ki mahiroi singbu online ming senbamdi registration tobugi thabak handaki academic session dagi mapung phana horani masigi damak educational institution singi oja singda akhanaba training piba hokre Council of Higher Secondary Education Manipur da pangthokpa training hokdopugi thormutuda council gi secretary Dr. M Vidyasagar NIC Manipur ki principal system analyst L Premchandra System Analyst M. Ikhailian Amadi Council ki Joint Secretary Ranbir Amadi Babudon Susugaki Secretary Vidyasagar Hakibada Tha Sigi Tang Tarahomdoi Fawa Numit Khuding training si pang thokani Council da yum dagi online da register tobi khudong saba phangalagani haki admission ki process ngasi maksu hoji khoi Delhi University da khoi degree course me am sanana basi adum yum da phomna online da submit tawraga khoi selection ki process da dum participate tawi abagi adu humbagi changing IT enable service me am lak pase masi khoi su masida khoi saruk ya bang amna na council na nak sahi dagi di khoi district khodi mak lai biri ba khoi council im khad lai biri ba khoi institution me am si masi thawak si packet biwa hobiro hai na khoi packet chabani ILP Sanahalu pass talk bill act on Tokadam Habitabi Toduna, Masat Nasunamadi, Manipuri Maitena, Narang Delhi the Leba, Manipur Bhavan Maman protest Satakre, Masaki Muru Bamue Mooriba, Daniel Na, Sangsilaba Kongzang Singmatan Wafumka Fondoke. Participate Adu muta atau pas saya kemana anti travel ni, ada adu tahu ni, aku ini sahaja kita am solely any internet tak kita LP ki matang di issue me, aku ini yang kita hack matam dah, aku ini Manipuri apa, baik zat dia apa, kau nama tak aku ini orang only anti travel ni sampai lain apa ngatu aku ini noi check tahu bio, Google dah ciri yang bio, aku ini apa anda thagat teba, adu aku ini tahu dia sini dah, aku intellectual, lain tabra, aku ini adu gumba, IT dah aku kan kham tabra, aku sekarang yang initiate tahu becangi, air nasu, aku ini Manipur dah leba LP Lady Basin now is the hand already high grab down in Manda. When you put it up the lang we are a quick see center the laga. Center government, a quick Naibum Changi, a quick Niwate, Aduga, Masita di Vietnam to Nabi. World Environment Day gi Saromo ina Self Environment Campaign Committee Hengang Sinduna Awareness Campaign Pangthokre. Hengang Reserve Forest samadi masige koibeda signboard thetpa amadi pamphlet na singba miyam de yenthoki. Forest Department ke luina miyamna Reserve Forest ngak senduna thambagi maruiba sing umang kokthokpa thingmuna singmi matangda miyamna gyan tahan ki hari World Environment Day gi thamung mari lena ngarang Green Revolution Society thawal athofam senduna society asigi sanglal da pangthokre thamung mari lena lafu amadi usar kaya athofam makhaleka gi society asna konmo mufum singda thakre District Legal Services Authority na so Divisional Forest Thawalga Punna Sin World Environment Day Come One Day Legal Awareness Program Ama Thawal District Court Pangthokre Tharmaduda District and Session Judge Thawal G. Guneswar Sharma CGM Thawal Ojit Mutum JMIC Thawal Lamkolal Skipjen SDPO Thawal Shankar Dev District Forest Officer Thawal Sanazawan Simumi Kyan Sarwaki
Among North Eastern Sporting Association Nopok Sekmainasu World Environment Day Thorom Pangtokre Tormaduda Rural Development and Panchayati Raj Minister M. Okendrona Lusingduna Nopok Sekmai Bazari Akwibida Usar Kya Thaki Lunana Haibong Leka Youth Association Thawal Kiamnasu Thawal Municipal Council Galuna World Environment Day Thorom Pangtokre Association Sigi Sangal da Usar Kya Su Thaki Tormasida UCM gi Hani President Yumnam Navasendra Amadi DMC gi Mui Kiana Sawaki Karen Bikoks Students Unions and Club Nasu Tormasi Marilena Usar Kya Thaki Manipur Women's Foundation Nasu District Legal Services Authority Thawalga Punna World Environment Day Kam Legal Awareness Program Amasu Yaripo Huidom Lekai Leba RSD Regional Academy Pangtoki Tormaduda Parliamentary Secretary K Megasandra Amadi Academy gi Founder Member Livestream Surjit Namaro Mui Sing Oina Sawaki Foundations Asig Secretary Koizam Nirupama Devina Thormasig Nungu Wafam Fondo Bulunana Advocate KAs Arun Jaina Cybercrime Amadi Advocates MD Zakir Hussein Drug Kimatanga Resource Person in Wanganke World Environment Day Thorom Ngarang Tongan Tongan Luf Kana Sumanipurgi Tongan Tongan Mama Fungada Pangtonga Krahari Sangangai Maning Lekai Haiku Makong Nupil Luf Amadi Sangangai Makal Lekai Sakot Kong Tang Luf Aniki Singna Sangangai Maning Makal Lekai Leba Nupi Amadigi Yu Liter Sani Fagale Pagalabu Yu Singadu Nasi Nungtil Mia Mamangda Maitadun Mangan Kre Poyan Tawanan Manipuriani Farugidama Police na KSA Tomi Manga Fazin Kimatong Yaninde Tomi Sing Asi Numit Manganigi Manunda Tador Trabadi Akan Makongzang Sangsalagni Haina M Suna Fondorle Manipur State Minorities Commission ki Chairperson Dr. Sahid Burhans Udin Commission ki member Ani Mutum Ranjit Amadi Dr. A.S. Ningomba Okpa Amadi Rights of Minorities ki matang da awareness program mangasi Pasoi Part 1 da level community hall pangthokre All Manipur Maitei Christian Forum na sinu pangthok tormaduda Chairperson Amadi members sing da kudol por piduna ikai kunaki Chairperson Sahid Burhans Udina majority kanglof da minority singu nung sibiu minority singu majority kanglopo nung sina loina duna manama kunai amadi santi level lamdam porna bohonasi haiki Handa Haidokiba SSLC examination ki fall da thangta subject sada marfu amadi marfu gi matakta fangba mayru singda ki marks na akhanaba manasing piduna ikai kunagaduri mayru singna mari lenaba se sangsing tha sigi tarong doi fall manungda ki marks ko pista piselang na khanglali hauja amuka na tem bremtang lobana kisi Helping Hands Group Academy, excelling human development. Admission is open for class 11 science. Unique features, first time in Manipur. Tablet for its students for e-learning. Parents can watch faculty's class through mobile phone. Faculties from European countries. Guidance and counseling center. Hainau ya sing mamahau pambirabadi Legere Freshly Mango Buns Adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na tuga 1200 ml Freshly Mango drink labada Mimi Noodles lem na hapsagani Champrado na fresh winning labadi Takpiyo Freshly Nimbu Pani Puna maktagi fresh amasung pure oiraba Freshly Science Tutorial Center Wangkai Kaital Asangbi Sahi Kudingi Lepana Paba Mahiroi Putuktuna Lagiba Science Tutorial Center da Anak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Burul Deb Huidrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Merina Devi Yauragle Admission open Class commenced from 20 June 2016 Last date of admission 18 June 2016 Please contact Science Tutorial Center Manipurgi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchanggi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Sabala bi matungina inkhali bi nipimja singda awa ji thingpangi awaba kaya lagi khasitang orabisu kanaba phangnaba nipi macha khaktangi oiba higher secondary school ama mamang saidagi mayamgi dama budul tamsakai asimak Ascent Girl Academy Sangolman Vijay Govinda mamangda mention biro Changi labor somak padagi producing aktaba akchak choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta naiba upaidi Jolip Syrup amasung Jolip Capsule with Changi Sinavio
Manasseh Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position M. Suzana Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. National Health Mission की मखादा District Vector-borne Disease Control Thobal Block के पनुंग सनबा यारिपो के क्रू Primary Health Sub Center दा हिलाक लोबलोबा कांखल यंथोखरे तरमदुदा यारिपो Municipal Council 1 number 8 की Councillor Konjengbam Ito District Vector-borne Thobal की Male Health Supervisor S.S. Gopal Susura की कांखल सिंह अदु के क्रू मथक के क्रू में लेकाय अमसुंग मखा लेकाय की दमक आशा सिंह खुतांग दा खुसिन किबनी Manipur Sarkar की Family Welfare Department में दी State Health Society Manipur ना पैकेट पा Mission Indradhanus की अहमलक सुबह फेयर्स की अहम सुबह राउंड हाइंग जून तरेत की तरह दो फावा तमेंगलोंग उखरुल सेनापति में दी सुराचंपुर डिस्ट्रिक्ट तपंग तो लगने मिरो लिबी नुपी में दी अंगांग सिंगना थोरमसिदा हिदा कापथों नबसु खंगलले District Administration Thawal Sinduna National Food Security Act Thawal District मफुंग फाना सनाहना बपांडमदा खंगलबा Fair Price Shop Agency amadi SK Oil Sub Dealer Singi Oiba Nomi Oiba Awareness Camp Interaction Program ama DC Thawalgi Complex the Pangtokre Tharmaduda DCT Ranjit Kaksing Lilong Waikongi SDO Singsu Surake Kumbi Kendra की मनुंग सनबा बोरायांगबी अवांग लेकाय पोलिंग स्टेशन नंबर 1 दा बीजेपी की इलेक्शन कमिटी सेम खिबगल लोइना तोंगान तोंगान बा पार्टी द यावंग मियोय इसामरो बीजेपी दा यावपदा हाना मिनिस्टर ओरंबा एम मंगीना तरन ओखरे तरमदुदा वांगु ग्राम पंचायत के प्रधान ओरंबा एम ब्रोजेन तेराखोंग ग्राम पंचायत के प्रधान पी बालेश्वर साइटोन ग्राम पंचायत के सोयबम सामुंग सुसुगा के एन मंगीना बीजेपी गवर्नमेंट टी अचोवा पे लाइरा नंग खाइदबा अतोनबा फुरुप नुंगसिबा पार्टी अमने मसिगी मैक लारबा खुदमदे लमदम मसिगी संगनारबि सानरोय मेरीकोंबु राज्य सभा की एमपी ओइना खलकिबा सिनी हाइके Sakang marung dagini, bola yang bina karai dagino, sakang mamang dagini. Meriko me karino Kristeni, karena muna hai BJP di Muslim dagi kanda, atau Hindu dagi kanda ni hai bedo. Hindu dagi kanda boleh badi, Meriko karam na Bharat ki Rajya Sabha में nominate तो बनी. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नेशनल फूड सिक्योरिटी की थबक थोरम सिंह यंग सिंधुना मियामदा सब चाबकाना फंगनबा एसोसिएशन अमा सेमख्रे ngarang बीजेपी नंबोल बंदल के ऑफिस ता हाने की यूनियन मिनिस्टर टेस चौबा कुंभी केंद्र की हाने की एमएलए मंगी इलेक्शन कमिटी में दे काउंसिलर अमदी चेयरपर्सन सिंह यौबा मिफममा पांगथोक मतुंगदा एसोसिएशन से सेमखिबनी टेस चौबना सही तरा मंगा असिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट फंगफम थोपा सेंग हवाई केरोसिन सिंहबा पोलम फंगदन लाकले डिस्ट्रिक्ट सिंह की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ना ख्वाइदगी सेंग सिनी येंदब डिस्ट्रिक्ट ओरे मरी लेनबा मिनिस्टर अमदी डीसी दसु से थादुना अमदी मसा सतुना हकथेंगना उनगनी सेंग किलोदा लुपा अहुमद फंगदबदु लुपा कुंट्रा दुकानदगी लेरिगा सानरी असिगुम कया असि यंगसिनबा अमदी थिंगनबगिदमा डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेरिबा प्रधान जिला परिषद काउंसिलर अमदी मेंबर पुनमंगना अमतोइना यानदुना चुमना थबक तौनबगिदमक एसोसिएशन असे सेमनी हाइकी Senior Writers Guild Manipur के जनरल बॉडी में फम पांगथोक्तुना नौना थौ पुगदम मिउसिन खनख्रे मेंबर परामाथोइना साबा एग्जीक्यूटिव बॉडी एसिग मनुंगदा मनावबी एमएम ना प्रेसिडेंट रंजित निंथौजाना जनरल सेक्रेटरी अमदी ओसी मैराना फाइनेंस सेक्रेटरी ने मिनिस्टर ओनंबा एमडी अलाउद्दीन खान मेमोरियल ट्रस्ट की सेंटर मकादा फाउंडेशन यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना ngarang लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मनुंगदा लेबा अफबा महिरु सिंगदा मना पीदुना इकाई खुमनख्रे ऑर्गेनाइजेशन सिना सिनबा अहमलुक सुबा मेरिटोरियस अवार्ड येंथोपी तोरमदा ट्रस्ट की सेक्रेटरी सु ओरिबा बीजेवाईएम की वाइस प्रेसिडेंट आतास खान अमसुंग कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग मनुंगदा लेबा मसक नारबा मियोय क्याना सरवाखी of the first division the my follow my singda manapiki mark thamki mai roi oina tamlak kiba nampuna mark mai rakesh singh apopa asem लालिबा जून तरेतगी हौना थाम सुना पांगथोपा हौगदरुबा मुस्लिम सिंगी रमजान मुबारक थाना लाकपदा ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अमदी लिलोंग पॉलिटिकल यूनिफाइड लिंक ना याफे पाउजिल पिरकले
Nupi Kangluf ki Sumang Lilada Sangnarba artist oramba Wangkhai Mayung Khomdon bina laikidabada Manipur State Sumang Lila Council na ikai kunu utkre Kurai tawdam lekai ayang pali rota leba yum da pangto pathormudu da council gi thaupu kyana sawaki Hauzik makhatar ko dengan segi sanawi pau lominasi Hauzik sanawi pau pijri Manipur ki maming lerba club singa sanarba football sanaroi maibam Rohit layang nabi gidama Neroka FC amadi Renedy 11 anigi match sa phangpa lupa lak ani makai gi senfam ngasi maibam Rohit amasung haki imu munung da khusina kre sangnarba sanaroi Renedy na phangdropada sahi asi gi Mars thada Football Players Association of India amadi Tentha Khongbal Welfare Association ani na khusam naduna football sanaroi sing sengbat naba Tentha da football clinic ama pangthoki Nabil humnigi clinic anuda Rohit na saur pamateng panglami adubo clinic adu lorba matungda Rohit cancer nare haiba khangnapadagi rem samadi Guwahati da satuna layang lakle mahake layang bada mateng kharda orbasu pangnaba tha singi marida Manipur international footballer singi mateng galwena Rohit charity football match sanakibani match asuda Rohit pu nungsibiduna mateng panglakhiba senpam sing adu khusinakibani Tawa Tentha amadi Rohit ki imung manung asu yamlo senfam mateng pangbirak ki damak thagat pa phongdoke Singamani tam anigi masin manaw oibigi mari sesinna laina namagi pandam ga luinana moirang kanglai rol da asoba mafam mama kalliba thonglel gi mingda kege thonglel athoba haina mingthonba friendly football match ama ukrul somtal village team amasung GMC Fubalaga ngasi Fubala public ground sanakre ibudol thangjing Leilangba Thogalov Fubalana Sinna Pangthokiba football match adugi hawdokpada Amjugi President W Samjai UCM gi President Elamom Johnson Susuraki Johnson na aikoi na Kangluki oiba wakalon thadong aduna singtam amatoina punsin nana ba honaminasi hawjik lamdama sida Kangluki marakta thajanadriba si singtam amatoi oina wakal taminarbadi walopshenama propangangani Amjugi President Wangkhemsa Samjaina Sanabada Kangluf Furuf Khaide Sanabung Haibasi Senglu Laisangni Hauzik Manipur gi tangdu leita daba Kangluf ke wathok kaya leirabasu Sanabung di sangbungamde Sanabung khaktana jing amadi tam anigi nungsi Sanabung mari sesenama ngamgani haike Makhataba Sanabung gi pau boyai ningthozamdagi pangbigani Grassroots ki level dagi oja guru gi makhada sang naina matam sana tambi tapirabadi Manipur dagi international gi thaki footballer sing soina thorkani haina senior Indian camp ta saru yaruba amadi international football sanaroi khangembam thoina phongdorole khangembam thoi khongjom chingtham da leiba khangembam manihar amadi khangembam ongbi tombagi machanupa mari gi manungda iton ton bani pinglingai matamda laikai da football sanaba leitrabasu masana si yamna pamna sanaba horki ahanba waina kwakaithel moinang purengi club da dadai koba course amagi makhada second division tournament saru yaki makhata na Eastern Sporting Union Wangkhaida course ratan eken amadi kwakaithel ratan gi lamjing lamtak piduna sahi 33 makhagi national level tournament ta Manipur team da saru yaba phangki All India Football Federation gi sahi 33 makhagi Indian team gi selection phanglaba matungda sahi 34 amadi sahi kulumdoi gi makhagi da Portugal German Iran Sri Lanka Malaysia da pangthokiba international thake tournament singda saru yaki India gi khwat gi sawba masak ngaiba tournament ama oriba Indian Super League ki champion ke oikraba Chennai FC da sanaram laba matungda hauji Bangalore Football Club da makhata na sanari Indian Super League ki khwaidigi phaba India gi football sanaroi tara khanbada yaukiba thoina makhata raduna sahi asida pangthokiba Indian Super League champion oibangam khiba sina sahi asigi khwaidigi live phaba sahi ama oiki haiki sahi so khwaidigi gi success oiba sahi oya ta sahi sina doi mathanggi match mathanggi sahi da joy amka hena success oiba aina yabadi akhoi mathang sahi aina I League sahi aina sahi manga thara I League haiba je dum sanai adugo I League tegi ISL na yamna popular oiba yamna kaida yam chawba tournament India da khwaidigi chawba tournament ma pangthokna anmai tawdai sharu yadana adagi dei ajana performance bi na bokona baduga ai baduga akoina tak sahi su champion oiba adudagi dei mathangi walapo matching adigi atopa match bedi akoi tournament achoba aduguma lagba sing da yam performance bi na ba aduga kan honna ni
masagi punsida sanaba horokpada awaba kaya mayunaki yungi phibam phatabadagi sanabagi masaksing masana lairaga sanaba ngamkhide mapanda sanba sabagi awaba leibada polo ground maningda leiba Eastern Sports ki achoba matingdagi ngasigi mai papugi achoba lambi asi oikhibani haiki sanaba habina matamdo butlama di khungu mai sana leiba ngamde do bolam leiba ore koi imanaba ore koi pesa khaijinaraga leiba natana du kuina chatpa khotpa leite ko adu kaya may adu ay na ahama sanaba chatpada ay na sanaba chakado mapana sanaba chakado ay isagi putama leite amatang lei amato lei busi jam sagar ga ay yamna kamay na bon sanaba pan sa talaga busi kamay puguda ke asya amasi hawa kan amno may taba madi umuwi adu chatabali ya adu ay na ay mapan kang ibungda Eastern Sport tukan pamiba ay yamba taratan amna nusina ay pupu na madam da koi model koi pal ngang mani masuju angang mo jay mo naman TV sipu ko nang hardi adu dagi ay na pu chakhi badagi adu gi budu puro ay haraw na no ana maina wakat no ay chakhi badagi ay di sana bu matam da dum sakhe jora ay hanu lagi de do matam da halaki de sakhe jora ngasi bokda dum mai ngasi bo ina honna di ba ngasi bokda ina sakhe jora je ta sina ta tu ni am dai choba sapol ma to ay gi live to ta tan matam ko no dai 초과도 ngasi bokda ai sinau pumina bugi ta te ngasi bokda tatan jingale sanaba horko matamda infrastructure sing guideline amadi afaba coach singna matam chana tambi takpi bugi khudong jaba lekhidabana mapal laiba ki foreign sanarui sing amadi Indian footballer sing gi marakta jauna khenaba leiribani grassroots level dagi oja guru gi makhada sang naina matam chana tambi takpi rabadi international thaki footballer sing soidana tholkhigani haiki ada kaya dari bol amagi ganu iba ngamdaba bol sai bol amagi leiba ngamdaba adagi kaya ama adagi mayong nabaju ani sanaba mafam dugi koigi ground matik chan leitaba facility oja coach amra kai leitaba duguma tapi na baduma guideline kemba matam horoku matam da koi umle amna wa obakam lei thenagi adu moi haiba mapalungi players indi amna experience ani moi di yamai moi di kana da moi da pisakti ngai moi di oja guru nai daga andi ki tapi tami ko yam moi phampa aduna koi degi moi na amna hena advantage ore ko India if bon ji degi mapan gi dei country sina yam advantage ore me he maduna moi na akoi degi kitang adum chana bada di khare hele aina ngasi bo chana ba ji da success ore ga ISL I League champion loduna ngasi aina corner bo khar kitang sina aina si yo bo ngamme adu hori ba ngang sing da haji makoi so sumani yo ngam ni sire hen ya kaya ama thoro kane hari ai gi asa ta adu ko moi ju khona bale pi ganu adu ninga na bale tana ai mon degi hen player oi gi hana khalaga man khona bi wana Royal Cup Football UBSA Lilong Chasing amadi SCS Lamdeng Khunau Anisuba Royal Cup ki quarter final sangkhre Royal Football Club Nagamafal na sinduna Achan Bingaida team tarani thoina group mari thokna khaidokuna mamang thagi tang kunthra dagi chathariba anisuba Royal Cup ki ngasi sanakhiba ahanba match ta UBSA Lilong Chajingna KMC Kairangbu goal ahum amada maithiba biduna quarter final sangkhibani UBSA Lilong Chajingi maipapugi goal singadu Ranjitna match ki 33 suba madi humpu suba minute goal ani chankhi atopa goal aduna N Sagarna match ki 38 suba minute chanduna match asi maipakhibani maithi auraba KMC Kairangi amatangarba goal adu tawani na match ki kun suba minute chankhi tournament asigi ani suba match ki sanakhibada SDS Lamdeng Khunongna LBFC Langthabalbu goal mari sinoda maithiba biduna quarter final sangkhre SDS Lamdeng Khunogi maipapogi goal mari adu samsanna match ki kun suba amadi kun manga suba minute goal ani sankhi atopa goal ani aduna Ice Amar amadi Sundarna match ki taruk suba amadi kunthra taruk suba minute sankhi bani sathariba tournament asigi hayeng Arun Enterprise Singmairong amadi Musa Major Khulga sanagani Kairau Football TFC Langthaval amadi SDC Samuro Ahanba State 11 7 under 45 kg boys football tournament ki semi final sangkhre Youth Development Center Club Kairau Bitra na sinduna Maibham Nampak Kairau Bitra da team tara marina group mari thongna khaidokuna mamang thagi tang kuntaktogi chathariba
ahanba is 11-7 aside under 45 kg boys football tournament ki ngasi sanakhiba ahum suba quarter final match ta TFC Langthawalna Tabaspa Tabungkhokpu penalty da maithiba biduna semi final sangkhibani team animangna apiba matamda goal amamam chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide toboda TFC Langthawalna Tabaspa Tabungkhokpu goal taruk manga da maithiba pikhi tournament asigi mari suba aroiba quarter final match ki sanakhibada SDC Samurongna CIC Sanam Chandrokpu penalty da maithiba biduna semi final sangkhre team animangna apiba matamda goal ahum chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide toboda SDC Samurongna CIC Sanam Chandrokpu goal tare tarukta maithiba pikhi apiba matamda sankhiba SDC Samurogi goal singadu S Jackson Y Sana Henba amadi KS Napoleon na sankhi CIC Sanam Chandroki goal ahum maduna T Athoiba L Inaw amadi T I Spritam na sankhi penalty da sankhiba SDC Samurogi goal singaduna S Jackson Ice Ronaldo L Susil amadi Y Pritam na sankhibani CIC Sanam Chandroki goal singaduna L Inaw T Athoiba amadi CIC Manjana sankhi Sathariba tournament asigi semi final match sing tha asigi tang taranipal da sanaragani Housing yaki mamang da fangba pauda IMC gi ward number 10 gi seat asi independent miraf salam tikena fangkre mana ma ki khwaidigi naknaba lamba INC gi miraf as ibo sobudi gi board marpuma thoi henduna mai pakibani housing makata na ngasi ai ngasa gi pau lobise ICAR Lampel Patagi Pangba Pauda Ngasigi Kwaidigi Sakiba degree Celsius Ultraun Toidasming Manga Kwaidigi Ingba degree Celsius Matoidasmik Suino Nungshita Yauba Ising Manil Gisang Ayukta Sada Matu Upal Nuktilda Sada Udraw Hungoi Wiki Ngasigi Nung Sukiba Gisang Kulum Doi Dasmik Mari Millimeter ni Loiselak pang ngasi muri wow amukan pizri IMC gi Mikhal gi hauzik fawda lawthok ba result da Congress Nepal BJP manga amadi independent mari phangkre President Prime Minister amadi Home Minister unanaba government official oina amadi personal oina appointment law na ba serol thaki haina Deputy Chief Minister gai khangam na sengdokre School college sangi mahirui sengna human sensiam duna ILP sanahanaba Ratanbu wanted lawthok pa handok makungjang sanction kre Nasi di ISTV netizen pau patang seluruh ini taruh kono pau mukana